ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз дайво тикосаршудагӣ то мошини Chrysler мебошад. мошинҳои шумо ҳам мекофта будем дар ҳамин ҷамъ ҳастед. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 159 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷиқа мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ИВАЗ 2107 ки соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қуронтепа. объём мотораш 0.6 литра ки сӯзишворӣ бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 10000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошин ҳамаи ҷош созай. документош 9 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм дайво леганза соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0 литра, сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 10000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Chrysler 300 соли бароишаш 2008 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 3.5 литра, сӯзишворӣ бензин газай. коробка передач автоматика. нархи мошин 120000 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, 4 баллони нав дорад. кондитсионерш 100% кор мекунад. кожни салон дорад. сидени лифт мебошад. документош нав кардагия, тонировкашам навай, ходовойшам навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Lada Priora соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литра, сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика ки нархи мошин 25000 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ВАЗ 2109 соли бароишаш 1998 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.4 литра, сӯзишворӣ бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 6000 сомонӣ ки бо гуфтае ки гап мезанем агар харидори аниқ бошад. марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум ВАЗ 2110 соли бароишаш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литра, сӯзишворӣ бензинай. коробка передач механика. нархи мошин 8000 сомонӣ. ранги мошин сабз аст, кузаш сидан. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. мотораш инжектор мебошад. агар харидори аниқ бошед, бо савдо кардан мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Opel Hatchback соли бароишаш 1997 мебошад ки дар ҳолати
خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرآن‌تپه. авиомоторш 1.8 литр است. سوزشوار بنزین گاز коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 24000 сомонӣ است. رنگ ماشین سرخ است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هشتم، اوپل دوتی سالی برای 6996 می باشد که در حالتی بهترین قرار دارد در شهری خوجند. авиомоторش 1.8 لیتر است. سوزشوارش بنزین گاز коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 20000 сомонӣ است که رنگ ماشین کبوت است. کузаш سیدان. ماشین تخص موتورش 1 ساله می باشد. گاز یورو 4 دارد. اکومولاتورش نو است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم، دایو تیکو سالی برای 6997 در حالتی نرمال قرار دارد در پنجاکند. авиомоторش 0.6 لیتر است. سوزشوار بنزین گاز коробка передач مکانیک است که نرخ ماشین 7500 сомонӣ است. ماشین رستماشка کردگی نیست. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم، ولکسواگن لویدور سالی برایش 2013 می باشد که در حالتی بهترین قرار دارد در مسکو شهر ایرکوتسک. авиомоторش 2.0 لیتر است که سوزشوارش دیزل است. نرخ ماشین 1,162,000 روبل است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همین جا خیر تا ویدیوی دیگر سربلند و خانه آباد باشد.